kutandika kukutera karuru akokutorana papa musya chebiro mushanju byo kwa katano omwaka ogo omwe ahariba kardinali harikurebwa nk'ekinugwa omuribatahibe Angelo Bencho yarwaye yarangirira ku atarukwija kwetaba omukutera karuru wanyuma yo kumara obwire buringwa aremeireho ngo mpaka nawe natekwa katera. Kardinali ogu arukomoko mu ihanga rya Itare yarugayo yamaraho ebitwire nebigambisibwa byingi ngu nawe naenda kutera akaruru arukoreka ngu naijagumzamu no korobera umugenzi Papa Francis hamwe na nekereziya eyamazire bwire buringwa arukuhereza. Ogu bwanyuma yo kugeraho butekirizana hamwe na Papa Francis omwaka gw'2020 habeire hatakamanyirwe yaba arukwijagaruka okora emirimo ye bwanyuma ya Papa Francis uyabire atarukoregana nawe okurugomagara genseje enshuminche eyutira mabega. Bechu ow'emyaka 76 ey'obukuru ogu no bukirabe kiringu abire aine byone birukumubasa okwetaba mu kutera karuru arugireyo yashobora ku atarukwija kukikora arukurabira ombanyabiragiro be ahabwo burungi bw'ekereziya. Benchu omwe ahababire nibarebwaho beinamani omuri Vatikani akaija okujunanwa emishango eyo kubuzabuza empiha omwaka gw'2020 kandi yajemeserezebwa no kuhandika ibaruha yo kurekura omurimo gwe no kwihibwaho ebitinisa byona ebyo kuba kardinali atyo yasindukwa omukihome okubyama y'emyaka 5 n'ekichweka. Benchu ogu atwire nayihakana nguwe takakoraga mushango gwona omukoti eya Vatikani ahachebiro 12 byo ku 12 omwaka gw'2023 ogu koti ekamuchwera orubanja orwo kukoma obwire bw'emyaka 5 n'ekichweka. Habeire hariho okwebuza ombakuru ba Vatikani abikwatirine na Benchu okuremesebwa okutera akaruru yaba ba kardinali abarukwetengwa 135 barahiche aba Vatikani bahamyangu egoko abarukwija kutera karuru baruho no bikirabe kiringu hariho abandi ba kardinali babiri abashoborire nabo barukwija kwetaba omukutera karuraka abo nshonga ezebyamagara obwebi birukuhamebwa Matteo Bruni ari omwe ahabakuru wo muri Vatikani. Benchu abirari hansi y'emyaka 8 ey'obukuru eyi kardinali hashemerire kuba atakahikize okutera karuru abire yaherize kwetaba omunchiko ezindi zona ezaba kardinali oteireho n'orwashitamire ahizoba eryo rwo kubanza okubasa kushara mu izoba eryo kwija kushitama okutandika kutera akaruraka. Benju ogu akija kubaruranganwa ahansi y'obwebembezi bwa Papa Benedicto w'16 kandi yeija yaba omuhiwo bwenje ahari Papa Francis obyabeire atakamuhire ahantebe yeje. Bwanyuma yo kuhandika ibaruha yo kurekura umurimo gwa kardinali Benchu akatayirwa Papa Francis emirundi nyamwingi okubasaganiraho nawe obw'emishango ye rukugendo meisho omukoti yo muri Vatikani. Bapulida ba Benchu babatwire nabashobora ngu Papa akakozesa amani menji omushango go oteireho no kugira ngu ogu ajunanwe omukoti eza gavumenti kandi barahira ku barukwija kujurira orubanjoro okubire nkwija kutandika omukwamwenda omwaka ogo. Enshonga ezinde zirukubasa kuretera kardinali atekirizibwa kutera karuru nahabwo kugira ngu ahikize emyaka 8 ey'obukuru abarukurwanirira enshonga egi nibagira ngu nahabwo kugera ngo konkirevu neyetenga abantu abinamani omumagara kandi nanaba ebiteekateko byabo bikirukubasa kukora kurungi abo kugira ngu orukiko rwa konkirevu obwire obumwe norutwara akaire karingwa eki abagurusi batarukubasa kwemera. Bo abarukuhakanisa enteekateeko ejo nibashobora ngu eki nkiremesa omugisha ba kardinali abine obukugu okukora omurimo gwabo omukutorana Papa. Omukutorana Papa omusya hashemerire kubaho oratoranwe omwe ba kardinali arasye ebicweka 66 aharigana kandi butyo obururu bubase kuba n'obubarwa bwokebwe hamwe na n'emibazi eyibarukubuteekamo kubasa kutunga omwika ogurukwera hagumana harugayo omwika ogurukwiragura nekibani kyoreka ngu ba kardinali tibakikirizine ninga Papa omusya atakatorinwe. Okurabira omukaruru akechama obururo burukuterwa nuburuga omuri 2 bya kashatu
ebyabo abari ba karidinali abarukutorana rayisimbe aha ntebe egyo. Abo abarukwesimba aha bwa papa baba batakatungira obururu oburukumara nibagumizamu n'okuteera emirundi endiijo. Bwanyuma y'okutunga papa omusya otoreinwe nibamubuuza we yaba naikiriza nk'omuntu okutwara entebe egi ey'obwa papa kandi atorana n'izina ery'obwa papa eryarakozese.